akasa gu mic ne munti age se opeja omusa okay anopai ewo makosem so anopai de bokonso nye bokosa okay to say papa bi na me ni tie to say me tu kwa kakra eko Easter meba na o free ha or 2021 free me friend na offer ibisa no dance ya na o tia ni year bia na o tia mi ka ti bi friend na o si me nya botro papa bi na woni papa bi na etie obe high down on me ho ele che say me ko Easter until be ko di be 2 months me buy no na me bisa yesi on so to coin e bisa so to coin and ya me paper on till be 5 paper na me friend no and also wo Accra afi na wo yin so any woman no say o say yemu nyina wo Accra na me safo na also ya wo de check it kan bu ho 1 year ba me friend na o sinya butre 2 years about say you 4 years 2021 Maya, my friend, a chain na media someone call ni sister nche. Ena ni sister to friend no. Ano si nya odi ye papa no anya papa no anya butremo. Ti untran de no biemu. Fa ni safo na se ka bibi kire no. Ena ya. O hwa na makonji sister ho. Ti la so asma ni sister ka kire me say. Ono obe high than one pa number. O higher than we and son or banti me baby me didn't be corner and then assembly na kakra media banam. Okay, inti papa no your friend is saying Frank or behind ufie no fie saying see fancy one 10 years o behind fie a single room on your fie a single room on na yire ne man na betena single room baby a wo wote no a ho also tie okay and what them 10 years na ebia once obi o se me de ma 2 years in advance 2 years advance enti no say eso a na wa renew na sesai ayo ya oba de me demand 5 years enti say na finish so a na wa no mami 1 year I finish 1 year sir. Oh, okay. Tina otua no 1 year, 1 year, 1 year. When tua mum. Debi odika tua boom. After nisikal sign after 5 years they afia no tua no. Yearly. Oh, okay. And was the atremu 5 years? Debi 4 years. Because one no free had 2021. And then say you 2025. Oh. 2021 na wo free wo fie ho wo kodi Easter ban and wo free ho ada na one ne won tokwa dabi woni ni ti yie pa mi ni no madam fu pa no mi ko ya na mi to ne fu because me ni chane bebre ti ya na mi to no fu sa TV ba na ke se adwuma na wanya no akra ho mi sa na wo se fi ba wo dia bobo skana no go eso skezu so bobo sika be ano yeri no boabo no go no ba betua na so wantim Debi ontim na wayi ne niam nyina afiri ho ana yes pro no ono ma se mi fa na chi mi fa na chi enkogu apru nani sada so wayi 20 anya 2021 22 23 24 na se won so ye fiwura wunya wodan be 4 years ni no se ka wodi ama han ya ka wo so wagiska se mi friend na bi obeka no se mi nya botrema mi na mbeba anase mama ene say wako 2021 right enti we kai bosume no 2022 bosume no wodi free mu no because me free ha April na ye di Easter na April okay ti 2021 April 2022 April 2 years 1 year 2023 April 2 years but no tiani December minimum 2024 April 3 years I say 4 years and yen show year bia na say wo di ama han na year bia no wo jiska wo de man na han ni year bia na age sen pass 6 million am 6 million afi bia ye 6 million se kra de minimum say ka wo de ma han ya ka afi ka wo nyi 6 million bia meboa good enu nti se wo say boaboa no a ontumi moa no nti ka afi bia no say 2022 2023 no man de 1 year sika no no de abraw and they won say
ne niema na han dan no nipa ne han dan ba ne niema na han wa pa ba bi de ne niema agu enti wuji usika but onu na tuko na dan ne da ho na ne niema gum and ono so a wontue sika fama to me dem say we sisa enyoma no na ebia report ma police ya enka there be akua wako rent control ma police na police phone say me call rent control na yemu rent control na ebebrem paper ama yemu akobubu plan no ma book epono na ne call rent control was me call for 40 million 40,000 dem go find him 40,000 kofa say 4,000 and sana ya ma people am out ya koma police for ko you see ye nyina be court na it's a Ghana Kofi de embrace woman nsam no it's na Kofi de embrace woman nsam no 4 years debio me say ayawu aka beti ase ana what this is but I fire ni panama me ne say phone no we sin kra wo no awodie no enti wono no wo ba obi sine dan na wo bia ba behind dan no na otu kwan aba na watu like oba ye wuni ho wako penkran atena 1 year 2 years 3 years what to put ni mu te ho na waka chen say burusika ni go na me ba betua na say wuwu a wo sama be ba betua ni sika de ama no ana what to put him with the safo akọ 3 years as a 4 years 4 years ni 2021 me ba wo ko yeso yesi tua 4,000 yen sana itu waje dan na boso ene dan ni si ho wa bra akokora nka betumi dia ba han na wa didi wo bra so enkakra boy tire bia de bra tire bia de bra sam yen sam no wo ba na me dia kuma yen twa ya homra sese me dia kuma dwudwa yi oni ma no apa yi wo ba bi dia go for you know wasesa ne ne ma ko wusu so sanenta di go ho ayi tumago wa yi ne ma papa ni nyina ko na aka ayi fiewura so ame na ayi ne yire wo dada no akra na pins ya yenyusu biebo na gu fiewura so ame na odi agi obi dan adi aboso na watu akotran kran 4 years me bukra to ogu baby kra wa hu say yes yentwe homra adi bo wa ya na ebufu ba na ye kan foma wo bia fraying 024 ebra wo betna efie ho no ensese ye ben na wona no ekoe okay mini na nkwashi shishi echi se be mi de dan man 5 years and no 5 years no man ti sa ni 5 years so ye no na oye so wasa trim bi na enim saje no 1 year eno de ho onse obi wo a wo kwa kwatena fia yenye se wa ha wontumi enfri edanim na oma obi foforo ema metenem wontumi enya onse ye wo san hyehyeye bi wo a tena ayi landlord eye de ma tenant ni nyina no me oni paper wa se wona wo ye ye ntina me pesenka wo boboso de kire ye enhyehyeye a woni ne ye wontumi ntu wo bi metenem no noise no won transfer me dan ema wo bia to asoma me me tie wo and no quarrel and no fighting no fighting won ntokwa ho mon kasa ewo ho obi mbonu yonko minimu enyina ewo ho ne ade ne nyina eye hyehyeye a woni no eye na se if the advance finish then receive my key not just say ewom na before sa ye na okoye no na watrema ma aso ne 1 year no aso so 1 year no is from 20 to 21 enti na aso no and what the 2 year no why no dwane year no okay if the advance finish then I receive my key
na otatu kwan bi sa wo betena ho no to da bia na ubon se watu kwan bi se tasi da bia ya na oye still better ho ti bia ye mutu bi ko bi abusumi no aba ono so oban so na no abechia mi oba ya so ono ti outside na me meet inside ti ono ba no aba bechia mi ma emre bi kra o bra mi body am say ja o se mi ye okay enti okonso or the car ukoshe ye na bia electricity bill ya brogu ho water bill ya brogu ho ene ho ne ma no che say ono awo ni light ni bibia o ne light but meter no ebo wo ho ye wo fie na meter ne bo ho enti no obetumi ayuzi wa bra ontua enti waja wo kwai wo bekwa akohwe so no to na isiji fo aba be ka cho se enipa no anu otimo no wantua ne bills okay tomo ya na me call electricity o yemu ka kire me se ne sitie na mi fa ma obi yusu se ne be ya ka emeda ho enti se mi ma obi yusu ama ono ni tua oni pakro no etua oh okay I see ya bomodi ase ye benya abrantie ne na ekoba se watu efie nan waje wodan aboso na wontumi enkomo no won na busua bi abo wo mama ne se kwan sei na abrantie no ede wafa so my boy ni busua no amani aye ono oye ni sister ono so ka kire bi say obedi ho djuma mi kode bi a wo so friend na oye na mi de minya butre mi aso mi friend na wa kasem de so mi de minya butre na bade obeba na on pese obeba na on cresika and so ko na fi no e ko nanim ono on pese obeba na on cresika oyo kromuni ana Debi onye mkromuni be ye nyina be share wa ha na me no in fact da high entre me bi hu no me de na onye madam fo so da high na me de hu no I see ha emu ya yeguso aye fe abrantie no wunya no the last time I only need nkobo cry da ben ni did the red frank but be friend na so ono on fa na ma friend na yiri so agatim so ono so de bia me bona man bia o friend catch am say ade na me friend enti person who said the last time cry we need nkobo even say be and the cry name last time me call ayi Saturday Friday adechi Saturday me friend me call house control for no me call Friday Saturday me friend no fire am an fire so me kasa o me nya botra ada me hard say hey hello mami hey wakati no ni ri so akati na let say enipa bonsem hey enipa bonus ye be kwa kwayi dia badu o ye bai sebu no ye nyina be kwa ye witness ni ya pe ba bi ayi ni eba ne dia gu hey frank susuwan pa so dia yen show susuwan pa se ye wo no abo modia no wato wo so mente adjustment bo hwanwe bo hwensio bo no wesi wo dan wadum the phone o fani san fantum oh enipa bonus am no mo ye ne sa no You are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Ezra. I did what they meant yesterday. There be where yes system first class. What to make Frank yourself one. What to make baby I want. Eti susu pasa wona wasi wo dan shako krai ni dan ya wasi wono didi ho kakaka woni bra wo bra ye papa adwuma ba na ye me ye carpenter ni fita wo ye carpenter ni fita eti enu ahu na wodi si fie no wo wo ma me wo ma ma worry 5 me wo ma 13 Mr. Yawanga Jutu try and the mama won. And the mama mama me when he be na me fa ba no. Me wa fa bim bra o. Me ba wa Oh, say. Money na da so. Me no work 3. But oda so wa wo mo. Oh. Ama imu nya so sese mu fie. Wow. Oh, why mo? Me no. Na yire mo no. Wo ma sisi o mu fie.
Wo mo na esisi na wo na osisi am. Mo na esisi. Nya mimi sika. Enye wo sika. E ma miensa. Sa, wo nyina mo just obi ase ne de no tim. Obi ase ne de no tim. Ah, compound house wo nya se bia e dan ba po. Compound house ni compound ya mutim. Oh, enti wo mu nyina wo baabi fa ko. Baby obi e wo ni fi. Obi a hye ne de mu. Obi e osanka wo a wo esi wo compound house. Stay quiet in the compound house. Me so mesi me de. Enti wo na ya wo ko. Wo ko obi a ho. Wa hye de ama wo mu ana. Say ni mi angasa so bi fi ese mi o dan 35. Jesus. Kabika kachire. Mi fi o mi o dan 35 no. Wow. Shemu 1 2 3 35 anaso wasi dampo ma a double plot. A double plot. TBC this year. No me CDC. No me CDC. 35 rooms. What they yes in the day it is authority nka. Ada why you be hotel na There be na 35 no nwa nkwa na tim. Say am for hand. I see. Na bema bi okra no a papa ontumi like how cheme kakra ye education kakra e ma miensa first kra no mo ye 5 ena mienu afrim ena aka miensa say na wusi ye no a asumdwie ba entokwama wo mo hawadwen ene yate and you say our radio ye di abutre ene war because we were am say ye munim say let me our na me war so a na business bi am hu say da ho free na mama wo Ezra 94.1 90 mo ko kwanso ya no aka sagum ne hia me papa ye hia se betu hia me pa tinese obie na edwuma wo mu nyina ye wo kromofo na different tribe me worry different tribe da ebi ye mi ofa ena nipa ena ne aka so ye pro esiden na oyema wo mu nyina obi anichi obi ani mere ne yonko na obi no obi nkoko ne yade ne ewum ni se enipa no wo ware oba na se wo kasa ni senya wusi man futu eni nadwuma ho se nadwuma no otumi hwe eboa no se mi ba ku se otmi kopa Benz 94.1 ensam petition okay di se ebia okona se bia load ndoso na mi makwa kobo na ma ya load okay na ediaba tinese anaba kusu wonua ebia ne gele to no aso kwanso kofa ebia no ba ebia tinese yentem die ye free and I mean aso to me di bom we ne beba na wa ebia ne a ebu ni na di bom so we ba na we no aduane a obetena ho na wadi bi we so ba na enti se entokwa pa se wo se mawade emanuma na ema amiensa dakoma ba mama tese mayire no mu di abom biesi pen 94.1 Yankasa pro make kai pro na you are me first one and I mean kun wa de free ho you know baby anko da bi sa cause abutre no o ka bibia me so nya hwe e bibia me so mo ntwa so nya hwe sana yediti okay sana mo de tie wa ya de papa na on se obi owa wadi kan worry first wife no so wo kwa worry ebia second wife wa ebia first wife se menti ase ne dia de kwa be so na fa so convince because me so di kan worry first wife sana be worry second wife third wife kwa be so na o convince first one man ti ase ma wo de second be ka ho convince no man ti ase ye ya akonya to say me papa wo me for worry 9 Emma 2 man be ka 7 ti nam papa ni ma miti ase nyina na misimi da ho ware na ja ni nyanso ni
se we samu ye kakra dia aware dia ya na mi free say ni how ni how o papa ware 9 e mama akoma konkono o there be say bia o ware na bia o free mu a na wa fafo from kwana na no ne man 9 ni na na hey na wo right if you so I say in fi to so sa man 9 de be te say de India fo wo mu dan yi die ti kakraka to obia ti mi ko mi kwani ti mi di agro wo bed just obia wo nkyere no and wo papa nya fi say papa say so we wa ka baby no 90 when ya a man 9 ni nyina akiri when ya 90 years as na say service I was born in 1952 27 November say me ko 73 say who ko 73 years hey what ya dio 73 years o papa nya 90 asa wo free mo na yire no kono ene na ne maye sese na ne yire no ya na wuni mu ya no ya mu nyina bebre wu so bebre sa ho bi ba ko bi ka I see wo dey twe no mako oye den na otumi cheche enane edidie nani die na ya na min chiche because I know say the confuse be ba exactly ti no say hana me ba na ye nyina ya di nkomo anu mada hana me ko na e bia mi nko me be daw na mada yes e bia ma chese wu achina e na say me ti chop money so me di du so me di du ho me di da say wo be dia ni na nkra no edidi na eya like ebia debia no pebia we chop money no ema obia anase bia ya to enuane dia begu dem ho bia no e dia go ti say ye mo mbeku school na ye mo be chop money nti eduane dia egu ho nti wo a wo pese ono abie no wo kwa ho a se mu a wakosa wano a oh I see na obapani kra edi mfesen obapani see eya no akasa kese no 83 June. You see, oh, be 30 years. Wawari I was 5. Ono so 5. Hey, because na me man na a man and a dog's room. The Bremandia, so say me once 87. So also Wawari 2, Wawari 2, Wawari 3. Wawari 2. Bema no, Wawari. Yeah. Mimi ba boy no oba boy no first born no wawari 2 and na wawo saying 3 awari dodo wo pa awari dodo eye mam wo hono yeah I can say bia I didn't know akwese ye trap bia na say yes by because who are butring point the who are butring no ska dia awari dia me pa cho mo tribe na tribe ayangura Angona. Oh, I see. Na maybe some was a man in a omukrum for worry outside da. Oh, a man will be a company also be a civilian or team. So was she a woman? No, will be a you said, Monsieur, say me new that's a who just get credit to be assassin now. Wakotona mi bo na osia na wo worship to ko next I come me e ho no ya o se bisa ware wo de be osia no ona oti na se oto na abo am wasi de no ware no ono da so te ne ho no no aware no abo na wasi no aware no wakote no sai aware foforo hey ya na omo nipa dodo na ka se wo pese wunyini chapa awari bebrebe die nwari bebre se wo pese wunyini cha no no ho ya na Obinim ye mu fie ye mu ntan nyini enche betie ni fie timi nyini che sabi tu se ni ofa ma mi di ti wawari 13 wawari say 13 or ma 50 yeah
Daddy, I want to set some be a man of water. What was saying 13. And Mama Akoma 13. Man 150. The man you be a woo. What was 13? Or 150? What does it say? 94.1. We see a Busan to us and 9 and Sunday. Yabeba ho na ayi meba sisia eh when ya yam adwuma ni na ye ho adwuma ni nyina ho hia pa aha Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV M'akosem dwumade no eno a na wo hwe na se the title to say wo ofa ya o worry 13 na wo 150 ne ma ebesidai na yehu enkoda ni nyina mani na na se ebia wafiri mu yi wo wan wo bia ba oh mene wo fa na wo ye mene no wo ye ofiri mu no sa ne ma no bibi sa ba wow bi ba say ba ku ko ware oba na odi oba de ba ya no ai contrast na ye ni so ni mu sana ya na ta koba ya na ehu de soja Nyankupo na ne board ade. 94.1 eye wo fade ni eniafo no bi ko ware wo mo ho enti o mu ba fie no wo mo do o mo ho ba kire na te se eye ni nua suna onim na te se obi anim enye o mu nim wo mu nyina hu kositire but em ba fie a asa na ya na wo bo papa di no bo ma mi di asa wo ba fie na sabre no na ebia o ma fa wo mu awia wo se na mrante ne maba wa wo mu ntwa nyem no mo bi kra ware awo but etitie aware ne ntem enye yi sisi hwan na ye koyo ba no ho ade ama no ana hwan na be gina ho etiye sa na ya gunsa na ya titi ya mutem na wo so wakope Obofour na akra ne de omo ahwe momo tribe no de aware dudu wom aware dudu wom okay said ya meyi nkunu omo ma wasomdwe sa no ma no so eya na omo training womo se aware dudu se be ya wo betna ukunu wasomdwe mu woni ba wei e betna like omo wo nchechire bia ye de ma womo ana mu wo nchechire chese yiri kra no yo tosu treno or kra last ni ban ko ware ye no ye di to fu se ye nkwa ware sam lefi ye ni ye mranche se so ukunu o hwe na on pe wa u firi wa ko ware fu fro de men sign ma mi fi ti enu sa no ko ware wo so hwe sa ware no ko ware nya dia o be sign baby tesa na ye muti ya sikakra ukunu se ebia wumpe untimi nware bie mu a wugya ukunu akọware foforo but ensai matna fie se magya wade te se de ye ayeye no wa ba betna fie oh elu sa de ntoko be fie tini ye de hono sana ye mna ne tie na eya moye ni we ni dia we dia we mo yes debi anu die eni ya frem enu titu kran so no ye kuma mamre su kran no bi ni wo sa en busia fo be chew nyama na ma woman mu nyina first kran na manage bi to see die e chema oba no be oba na dia be ma on wu a obamba so you say wu nyini no wu a na samba ebusia because wu so sakọ wu ka ko wu ama obi ti oba no be di sa papa no susu adie oh ti oba no wu free mu a na ebusia no aba befa na so oba no ware foforo so so ware de send ya odi ni asem ni asem wu brema na obewu na se oba no se o ware wu nua o bi tra wu fie ho akopim se tema o so bewu bet
okwaru bi de also sisa nyema ko ontumi metre fie ho koda be ma no metre fie na ontumi ma be ma no emma fie ho oh sana so edianity I see na me ye nhwe ni sese omo se Ghana ya de ba na enkura yi dosu nti de bia anopa bia ka be se na abebo because we go school we yes they say on say free chess na ba se muji tensidi im ko school e muji di o school hon ye mba na imam ya eduane ama obi edi you see na ti wo worry your first wife no if you be saying no me worry no first wife no 78 to 79 Lawrence per person won share wo how bia wo like challenges bia wo aware ni muda oh challenges e wo many how we say bia o papa yare na so mama yare enu na ye we have say yes idea ba ne papa na o mama na so papa say ni na me na o brema no me na o say me hwe hodum say masi ne yare ene wo susu a wo na wo so si no o brema no wo na obi si no hey ni man beto so man ni man beto daka na wo afa e kana se twini ni ensan mo na wo afa so also says it nti wo worry wo mu ebi papa no wo mama ewu ama oh baby ba ku trade na wo papa wo ai manklasu kunsu udu manklasu a problem for kunsu we I say na papa no said limited me na me ya daka free ha ediko amediko si no hey ani say dreni mo pa o me ka say dreni mo amuti ase sika sem dreni mo sika sem deja ebetu nkwa dia obeye and I feel say one kasa uba sasi subana ubo humodia na kupompo yeah but it's no one you feel say na worry your first wife na me obe 20 to 21 na worry first wife it's my share first wife na 70 you not just say 47 years money but first wife na tia say well ono na free the second one so we say I can third and fourth and fifth no okay na wo mema de aja ya kan say wo be say awari bi maka ho ana say be Madrid dey le awari dey sikasam no ayedi see obi kura ba be she ojuma kwa we fast up chest come up ketin say first no o first na man for free booking na e yam to be shedma ya kama school desisi bitimi logo atikwitama see imukura ho am say you mama papa we want to be we moja be no the man wo mu se wanyine wayɛ mrencho mu nhyɛ fadwuma no massa emma aye bibi e wo ho sika e wo wonsam a e wo sɛ de yesi treat o na sɛ wo sika nso ekɔfom a e wo sɛ de yesi treat o that brand no a na wo kɛn ahoden wo ho na adwuma no ba contract ne ba na eye sɛ wo di sabre no compare eni neyi a eya na wo musuban na asesa kakra because wo sika sem kɔfom ana it is the say but me ba ted ado you see wo dru aija on mo e wo be asese ye mudi bi the channel ni bi abeje no ni ba ho do ko fansalba ena wo Sokoba so we see 30 rooms on discuss some dey said that enye eyi papa yeah said that your problems sir because what to tell when you ma yie one wo bi tie mi ase one ne yiri na tie wo tie abra wate also wo ware eyi wo ware eyi 5 ne wo fakura ware 30 ane otutu ne ma yie
wo tutu ne ma ye wo ni ga wo se me so we wo kata abra wo dia wo kasa no wo se nyame ada wadidi a kire me abra wo he wo betumi aye ne wo so ye wono omo tribe ne de wo mo enim said was wo mu si ye on se ne papa ware bi ne wo fa ware 13 na that is so ware say 9 that is so papa ware yeah onu akasa ne papa ware 9 ne wo fa ware 13 so won omo tribe no omo nim na ma no so enim said wo mu besi ne mema no atena wo mu besi ne wo mu koranom atena ani ade wo mu nim na wo toto ne ne ma yie tutu wo ni eme ye wo mu wo kwa wo ba 20 cities wo so kasa abena wo no me kwa wo de ko fa ko ba wo ba gidi mu bedi wo tutu ni eme ye wo si edan 13 dankura wo de bia mahan oh they said mi oni kadika ofi ho mienu mi eye di pa nua mi o mi bia ba ho do mi to wa pete shi di bia edu so mi be wo free mo ti se e ba bie e bi o se wo nam sisanso na wo ko ancestry here wo free mo no na ba mi fie oh timi o krum de bia man for bepeda mi so dan so mintimi edan yi na waji aboso den krofo so bepeda no yeah say school for no say ye ni tech fence no in school for no ba omo bebi atnem wo abotire o Auntie na mandue mu anka minim ba bi a wabotre ne fi se wanya abotra adiama frank enfie 9 wo wabotre enti no watumi aware ma 9 no asa abotre no enti en watumi na me he bejime safe wo ba ne biemu ne ye hwe Ismail fra wo ba ne biemu bia na network na ya hwe because ya ni bresam dodo adan Auntie adan me patch of rent control papa no so ema me na wo de di kai fe wo no ansa na fe ye ne nkomo ne ye hunu hyehyɛ ye wo ho because akokra wo ne wo kase de bia ko be peden ya wo mo be peden ya ha ni wa ji dan wo bi dan so 4 years frank ya wo akaba ya ya anyi ye de edi ni ko fo 4 years 4 years and dining now 4 years a big because the amount for can say you must say that no be them clack so beyond them and then I over tete papa isa na yere gu ne yere no num wo bi antete no wona ba tete no wona ba tete no e de dan asi ho 4 years na wo say enna ho 4 years one ka ba ya wo dem Mark we man ending of this month wa ma me ye bia e ba wo die cha no ye ba wo me nso wo hwe ye ti no ba no na wo do ending of this month won to magunu egu wo 4 years ye ba ko akwa tutu everywhere wo ayi wo 1 billion dada mu anka wo nya wo ya ko tena baby adan na wo betete papa fi anka be pene adan anka be pene ya tena ye ma yi ya krofo yisa ya ma yenkwa ho ba ne so ana ya ni Mr Paul Kofi apia enkodin komo da ma pia ma me ma wa hen yeah bro yo mira pia senior rent control manager na bema na Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV midi ade Maa Akos na an awia ye fe wa nya bone ye pese ye hunu se obi ewo rent control emramu wobi kwa han obi dania ewom se fieru an ye hyehyeye ade emma tenant no but eba rent control so emramu a enhyehyeye awo ben na wo ho ade ma tenant ya okwa han wobi dan we dey da senior chair atifo so we dey kan ya ti post so eze me principal me senior biom fa chere he mo yes ade ni biom a mesake mo me dia yi dia me mfa ni agro me nti homa so be me na fa bo na che me wadawro ma producer na ma yemfom so enye eba yen che to no onim ai ene ma pade no nka me query ni sisia me da CP me pacho ne wa che ye musa ne dia ne na yenko yen chemo no so
Yewo emra bebre ewo ho a ebo tenant ene efira so eho ba. Na tenant no wasede doso. So obetua o light bill, obetua water bill, obetua wo daika. Eba ahusisi a ewo fie won so a eyewo tenant so wasede. Efira so na sede se obema tenant na sumdue. Otwe sika wi se bia sabi o tiatia na bi sa na se time bi opebia no o se mejime dan yewo emra ewo ho ebo eho ban over section 17 of the Rent Act 229 ewo no me bebra do ha dan no eya itiamra if you rent this magina so e de agene dan eti emra no de doso iti se wa mi hu sama ewo iti na ye hu de Sebeka achichi apawo. Yo, me pacho asem da board ne say tenant wako han bapay edai fienum eno de wutua ne nyina nti no fienum ne so ye no de aka bia no otua no yearly somewhere 2021 na efiera ye se wo kodi Easter ba oba ye no na tenant no so ene ne yere afifi ho enye se wo matu watum wakonkran wakoye no enfie nan munnie waloki no omra no meyi niema no kura no ofa dan no ema han no wofre na odenne ochina enne ochina enfie nan mepacho eba ne seya momira mu no edian ene fie ruranye that's it epase na efira no emra Rent Control Department. Oba, your prescribed form be I friend form 8. No, ye de be ma ona da kwatale kwana no. Confantale dan no by door no. Ona de betale ho for na otwemi no. Na otwemi no ya ante do te dan mu nka. So what I be report on me say na otwemi no na so. So nipa no ye de on my. Na yeso ye wo krata bibra ye bebo aboa no na ye de akokot na court na sign asafi de ya ma wo kwan se ko ne ko yi normal no na emu no na wo no wo se Rent Control eni ewo ho na ye twotwo normal no baako ye wi ani aboa no na ye de copy ma on ya sign ama na afi de won sa aka wo dan anytime bia nipa ne bebe bia no oba eka bia ewo akire bia no ye be ma na atwa ama wansa na ne sa aka ne normal na sa oba Rent Control sa no a eno no process no etesen obi baba ebia obi te say de make ya no process no na wo ka say mo de be court ne ene say e be take long there be emprepi no ka court say ba obi say e be check that you will rent no yes ye judges o wa it is case na kwa eno enche akwa ye order we na wo koje enye wo kudi asem but what I say order na ye koje enye asem na ye kodi eti ye process na wi ye de ade na kotaro na otumi no ya ya affidavit atoso ye wo prescribe form be form 9 form 10 ebe ni na ye process na ye dia ti ni nyina akwa judge ne eni ho kwan bia se wota se bibia judge ne se obehwem se process na ye ya fa so pepepe sino so was fine e de ama se monko afama kwan monko na mo ye dai monko yi no ma no e free dan nem enu ntina wo ba wo se this card akota de ho ni efe obi wo ho as fine woni ho but obetumo onye obi a betuma ka just Akos mi twam no ba hu se de bibia de abefa modan no na watum we ka de abantina aban se ye ma wo na wotwemienu na wotwemienu ya anto nka de a na ye fa court and the court le kwa ente before say stamp da ye koji asiso oh okay ti yenhwe sei bia enka ye reyi die ya ye kan na wanfa ma Rent Control but ebia woni ma brantie no ne busuani bi no akobo na mane abusuafo ne se okay saade ne ye begina ho na wabie na yayi ye de hye ne ma akogu baabi eno no emra ma ho kwan sa emra etia emra ma kwan ba akokora se enye do no ankasa ha dan no ne nipa bi fa na chi eye na yire ne ba ne hu ni bia ba wurema ye betuma charge for unlawful entry
Yes, they have charge on unlawful ejection. If you were na what's in the dine what they are more bina, one if I call needing and in your basai, and rabbit yan unlawful entry. Set one family across no room. It's in a better charge for unlawful entry, unlawful ejection, stealing, damages. In the sound of 4 rain and says the quad doing now for bow court. Who bet them and I say a court in the boca. It's in a red control. Self faso never a man was sanka or jeopardy. It needs to be funny. I would be able to send only Pakura Bakrana if you are men from Mano for process now. Each one. Mr. Pierre, Tenant to be one ya bro. Tenant to be one brody papa. Just make us a cry be an dino. Wait and fear nine, Mr. Pierre. Yajidi send near my womb that brand to Magubi Bakubi and that damn one want to go. I know correct. Lockdown ni mo issue bi si ewo Santase in said banko wa tu kwa wako iti frema no eteki mra no e ko take inventory we ye no o me engineer check no manage no wonu adem ration ni se no ko yi no man ko gu baabi when sini ana ni lockdown no e ko from no ache no ni pa da bai na o se ni sika e wo dan mo ho sika na yira so ye ko hwe mu no na ya ampa se sika no achieve ebi wonu the chance mu e be so she carpet ase eti do omam ko yi carpet no e na e dey we say omo fire enti se be mo nyina no se wan fam na kwa so ama won san kan obi de enfo bi bitma be to so ipa boni ni dey o ka so be hawo enti me se yen fam na kwa no emra na nya adwuma ba se de krata no beta no e tare wo wi wi a na they take the normal process no na nesa aka na japade a or how behind the NCH review Mr. Pierre yana ya can say no emra no sometimes obi beka say bia wesi wetimi asidan po na wode ama han na ho sika na wontua ebia wo bai kotua wei kone kotua ha wo kofa ha kwagistam kotua wei ebi nso asabe na enipa no kra no na ne honye enti na me say ya na wo bi de mrasha ne nsem na wode aye saa ne ema no when menu aba eka bia ni wa esosa enye kabi kese debi omra oba ebetuma ye bibia man kama eno no be boa no dan say fantastic am kan ye o ka sika woman ayire sika no say no press nya no pre say ye 1 cedi say ye 2 cedis obi hu eti de wo me fa the normal process no me ne no be ye enye eka bia ye eka kese bi court no e konye say bia okudi asem nye so ko fa lawyer debi ye na ye process na ma no wo de kwa da question register nsem register ma de tebra e bi sia judge no na judge na dey assign the amount na people to enye ka na enye kwana brown mo say ye papa ya ye ne no din komo sabre ni fie no ekwa ni mu kakra 73 years na wobaye no obaye because bibia no e won say ye de efa emra kwan so nti obaye no kran bisa say anya bia no wakọ rent control ana eno kan say an wakọ omoma ne number kra ye number 19 na emi say fami kọ no kakra no a we no nana emu odu ema no omra meyama no why be men na chese ne kra dia say nyame na share da o chese mama ma kiss ba kwa nwa because wa boa me papa mi reyi na ho de kwa fom na ntekra no wo ho enti amana ye na ba bia nso wo wei wose asukufo no nka mu ebe ho ankaja wo mo han a enka obenya bibi kakra dia ato aduane ama ono ne nananom na nso akwakoye ni seye na ye ka ni seye no enipa ya wono so aye saade wei wakotra ba bia age obi dan aboso enfie nan wono oba asotwe biye de ho a yetumi de manu meye yie asotwe a be mana eka na papa na boni nyina no ne dan no dan de so nyina no mrem na we no woda sotwea nti woda sotwea de ehu ne se normal things woda sotim nti oba 4 years ne be check time ni nyina na no man gumu nyina no e be check am na twia e de ama papa no e de ye free oba obetwie skere nyina san sa atena no wa
tenant fo bi nye na fiewura fo bi nso nye papa senkabre wo ho anka obebo baako mienu miense bi ehia pa die eni se fiewura de ye tenant because obi wo feel say me na mesi me fie and wa ba behind who was scan kan ko see wo de tinie ma bi wo a enye mra kora no a obehwe na wodi edi tenant edi ade ene fiewura edi ye tenant ya otumi report no that's if fiewura if it be inducement, and I say inducing tenant to quit. Say if you are no tenant, no ayakayaka DSBA obitu. Able to say a Jayakwana and if you are the Nepe Akobram no a Jayakwana not the part of Akotu a Diakwana no Tumuntem main gate and near Lokino. We munina no man if you run a year tenants a yana a hard journey. Some bayam or more than a 20 Yamra Parker say. It's the best say bibi ewo ho anasenta wanta wa bi ebeba mutum biano ma dina red control ere ewo ho ye wo say btc science wanta wa ni na ma so dwe ere aba emprepi no ko bi wo say mi hia me dan de ama me ba na say ube na enye nokre ko gide akogi se kese tini na na we no ma ba ku bi no bi a keka ho a mutade ebeda red control for say enwe this na atunje enye de embra na wo pese wo nya wo dan a famra kwa so nipa no nya betena dan no sake dia emra ne bo ne ho ban sa na ebo wo so ho ban na ko ese wo na wasi ti wono so ntimi se wo placement no se bi minu aba nya na omo ha dan nyina na se bi omu si fie no bi o obi wo ha adwuma nti na de na yede abepie ha ebi a wo be ha dan obi wo kwa na otikru mu house ba bia adwuma ben nti eno yede wo ha dan ede be se yetia yentra sundwem na basabasa bia yede emma na embom no se basabasa nso e ban so a eme famra no enhye yensem ya report emma appropriate contest bia na ehwe se asundwe ba obi send me message bi dia osemi mbisa on se se wo han wo bi dan na se bia bibia say ewo efie ho edan ne ho a wono a na ewo se wosiesia na se ye fiewura na wo say ye se oko ha dan a internal ni na ye wo ha dan no asede se wo ha dan a bibia be say wo inside no edan ni mu no say plug say sockets na say dan no ho efi na se no ma bi a kitchen no ma na tab ni na no no ye wo a wo ha dan no wasade se wo se wusis na abonse de ne de enu na ye efiwura meka se bia na esu betuto inframa efefei dan no so apa enu na ye efiwura ka na se bia crack bia be dadan mu enu e efiwura ka nti outside no and external works ni na no e efiwura ka and inside no eye wo ha dan no woka me obi behind me dan ontwitwi ompra entokwa osori a ne dem ho wabi enwum ho ene ade sa ni pay meka no wenti a papa mitimi tu no de ne sika ma no pacho wutimi tu no etina eho behia se emra ni mu no oso obe han dan a full ready section 20 na oso be han dan na ifira no na wotwe ba akopɛ ne na wotwe mi no na wotwe ba akopɛ so oso ye krata aye tenancy agreement and as a rent card it also eno obechiro se ifia ha ye pra ha bosome ana ye pra na wotwe it is wo busu dia clause no kire se wo busu a me ma bosome bi a me ensa ana bosome bi no na me fa wo se sanya dai e pa na le fa e ko ha wo dai na me san ka me dai na say if you rent me sorry na wo meka nche a tenant bi say hey nia wo ye me ma na wotwe me enu fa pe dan na tu na emom no ye wo bosome dudu obi wo ho a wo de be ma nipa no ama na siesie ne ho eno enchichire mu no eso me gina ofide so e kana ba akwana mienu a abia nipa ntiase na wo hwe ye mra na ye de ye adwuma ne de a baby no ho aya tro se utietu a ye mawo bosome ba akwa na bosome mienu but eno de aban no de ma ye ne judges no ese ne ye usu ya adwene na ye mfa embua asem no na emom no se bibia ne montem na se bia meka sei krata because if you are also ye mawo no
waya ma wo no ehye say se me tu a me ma boso miensa also pese utu a ma me so boso miensa e fan post kama eno de me nua ba aya pam na mo mienu ma yere mako e covenant mo na ma yere mako te ba sa ne de a na watini wa ka be ni wo de a na ye de sa 3 months na de amma na 3 months a o de eno so eno so ansa and the permit na ejina so de aboa no etina e ma me fa sesei omanfo hawo no omuti pa ye kase pa mira eye efia anadan a wakohan na ye sori ane ye tum o efie wura no pa tetembia no watum ene ade no mepese me hunu se emre bi ewo ho anase wono na de ne fie ni atembia opese watum bia wo betum bosumi no opese watum wo betum fie mienu afi no opese watum a wo betum de ope bi atum beba so emra ewo ho efie wura wono ho kwan se anytime bia no obezu to demo so obe odum be ya aduna be efie ba ko ana me no atwa mukoi ekoye se afi ba ko no ye tututu no bebre wo se bosumi ni atum ya tu cement abi a 3 months ya ta cement ana se ya tu petrol mu eno efie ran so ni ho kwa se ya tu petrol te bi ko to be demo ana se ya tu cement te bi ko to be efie ran wo be to demo a efie mienu efie mienu and I was saying if you are a tomb no tomb so and say it grew 100% baby you efie mienu sana emrano eka okay not just say enu fie mienu a because obi okra afi was matum sa no yetumi ba mo ho onipa ko betumi akọ red control ka say metifie afi efie ra natum wo betumi aba but you wait my papa anything you was a very ama as do aba tenants landlord intem to wait my papa enti from ebia tenant de kosi ebia 90% but eni se drew 100% what to drew 100% and found any said ye efie ni city they want to mean 100% and about to go back to the counter what okay nti akria na wo bisa question bisa ya papa question o so me pa cho tenant na wotimu no onsiesie fie ho ontu susu a wose je se midini sika nyina ama no ansa na watu eno susu yetumi ya ne sa se utu obi a ye mfa sika nyina ama no na emom ye cheke time a watle mu no na watete film na de necessary dey ama ni to abetu no I also would say at the county a utu onye nyina so so wo hwe yemra na ye dey adwuma na section 17 of the rent at 220 na ebo enoma ba ko bienu bebre so se nipa na eya wo feru abetuma gyina so etu o siesie ho no ma betuma etu no betu a utu no wo se wo check ni sika na de necessary dey ama dan the rent being where free a dine free service employer that hotel crying day ubetuaka na how much most object no be free busumi sia afi na why ya dey and say etiamra na wo hia ne dan a atisia but one post kan nyina ma emra na en makwan sa ye won sesa no a ye on use rent no na ye de be ma oh okay me da se papa ewo enchemu a na awie wodi amaye wo Ezra 94.1 FM and afi Ezra TV no na baby a wo kan ya epem me kakra ye se efiewura entumi entu gate mu time a wo pebia sei bia me tenant so wo pa na dwupie pie one bantem and na krofo 12 am afi no ba fie 1 am afi no ba fie na me pono da ho papa enuntina e wo se efira no emeki keys no o mar keys no doors the first small gate abetima ma bo keys ni bi no bi anya ne de but o ba ko duru ho pe and also wa bi wa wuram ene de se obi anya padlock na se bi a keys ne miensa and omutumi sa keys door bi abetima kwa ma ya board door keys ni bebre ti sa obi anya ne de a se obi aya no ye ne wa bi no de oko
See, not as a wound to meet in Timbra, Omrana, what they matter, no. Wound to meet in Tim, woman say, if you had a 2 gate mo a year 10 p.m. I know dear, a bamomremo and yadia befakura. Who says you're by 24-hour Colombiana? It is a woman that is very cool. Allah. Okay, Yame Ezra Papa Panadia Medirian say, Ayana Yaka Emra will be BMO. Nanso Mira Asadi Emrano, and Yajuma Papa. Emrana and Chiwa was in Yajumo. And Yadua was a man horns and a papa. Man or just say, Sabi, he had research and what did be home. The chemical hand dying. Now come my correct control. I say, I'm not been what at the end I was a